Ubah Simpson Siang Shai Uway Nikiriyo Pajpa ke East Chantia Hills District ula ong bakat kum kecing penbet ke belapan mi nak office jang Deputy Commissioner ke East Chantia Hills District ya kikam kibalaj ha district selection kibalaban apply di tang kibana ke district habak kren ha kilat pathai kubor mentakasngi Ubah Simpson ula kentu ya arngut ke MLA Ubah Kermen Shilla bat ke Kong Santa Mary Shilla bakin board dia ya kani karai ke balashem ha kecing yalang jang ke district selection committee bat kecing Kublai kalong yaki dikhot ka DSC rukum ju. Kumba kalong mentanya pupra persen lalaban penbet yaki cing hapo ka DSC ki badang sa mentai ki long satang kumba persen. Ubah Simpson ula ong ba on yai bot dien ya ka ni bat ban penti kena ba ka sarkar kan penbet lun ya ka cing trekam ka DSC. Laya thu babaro ki mat ki badan kam ki ba laya kren ha ka DSC ki long khatwe tli bat bon ne ki ni ki bala pentrekam ki basa kalong satang ki baya day bat ka tanat personal kaba kidang hab ya penbet ya kaba ulalet bani ai ya kacing tho menta kasngi haba ya de baki kam kiba pat khot application Ubah Simpson ula ong bakan bahala dakin pin sange shwaya kaba la de banlong hau banaya yong bat jemang araja apun rio kat ba pat yo ya kacing bet na katana personal ka sarkar jela ba la penting kembang kanik more probably ya recommend stage kepada sa yang kanika advertisement badang dep kan sedang adu April bad Mei panakan kemau ya tiba kanehi ka DSC kumen jong tahu senem kan long kumat kucing pentit lembaga korenjendam bapa Deputy Commissioner kanika last year mention senem batam kinong sonong jangka district ke bamut jongka isai ya kibala ban apply ban appear ya kini implement stage support jongka district ban ngakerpatu ya kinong nikmat baro art hantami sat amen kermen sela ba sababan boden ya kini kebenta kum ba nilai rai apa ka district selection committee meeting but kublai ro ya Deputy Commissioner but kiwe kamtam ya ki MLA baro anut bala singkha bat boten bat ya ka DSC members di baro ba ya singkha ban penbaik ya kene ke kam ban penbahaya kene desa kawin kuat pentit jaka sarkar bangana malan wat kini ki benta ba arpo 1% ke badang sa ba kiton kami approval na state ngong kan bahaya ba wat sedang ya government stage hoi adon ka tentative date kalong April Mei tang ba nebeta ka jingba jongki skon samla wat sedang claim na your approval naka personal department habe dai bat kini ki pending matter ki badang don kam ya approval naka state government